I cannot say anything right now. Deputy CM ke KHADC uba pencengan NCM nen kesengi ulaong baka Samoi Treikam Jong MDC ba Mynta kan kutno wat Lada ke election sya ke KHADC kan Pynjlan Biang na ke benta katto kat ne Lada jia baka Jingtmu ban penkala ya ke 6 schedule jong kariti sensyar kari kebla pelat da ke parliament. Uba CM ulaong bakam don kano ke kendon haka 6 schedule jong kariti sensyar kari ban Pynjlan ya ke Samoi Treikam jong ke Autonomous District Council palat ya ke Shisnem. Ulapan pa ya kane habala keli bahato kala bandon ke Jingpynjlan syuk ya ke election jong ke council Lada jia baka parliament ka minjur ya ke constitution 125th amendment bill arhajar khat kendai. Long baladane ki konstitusi ki berim ka election la kumnu kan long hapo ubnai hapo at putuk jung ubnai February tila da kawan no ka amendment ngat hai khandiat banai kan don hi khandiat ka Jingpynjlan tang batang wei ka long bangi ki MDC te na ku namar ka siksidil ka kan syai ba ngimma bantam ya ka Shisnem ban Pynjlan ya ka Samoi Treikam jongi Kumshi Mynta